Урматтуу мусулман бир тууган, өткөндө мечитте жамаат кайтып бердим. Bir gün Bağımdattın, ertenki namazdın cemaat men okulgan fazileti jönündө. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem man salla subha, kimde kim ertenki namazda okusa bil cemaat menen okusa deydi. Fahuwa fi zimmetillah. Ertenki namazdı cemaat menen okugan adam Allah'ın karoosunda deydi. Allah'ın korgoosunda deydi. Allah'ın kepildiginde deydi. Mektepteki mugallim birinci, ikinci klassın baldarına ertenki namaz jönündө, Пайгамбар канча буга кызыкканы жөнүндө айткан кезде, баланын ушундай жүрөндүктөрү ташкындап, иманы толуп, кичинекей балагатка жетелек бала бүгүндөн баштап Кудайым буйрса мен баамдат намазына барам жамаатка деп үйгө келет. Бирок кантип барат? Ата баамдатка барбайт, эне баамдатка турбайт. Кантип барам дейт да? Будильник коюп ага да ишене албайт. Уктап калбайын дейт, аракет кылат. Уктабастан таң казанды күтөт. Bir вакытта hayya ala sala namazga kelgile, hayya alal fala uykudan kutuludan, dünya azabından kutuluğa kelgile. As-salatu hayrun minan nawm. Namaz uykudan jakşı degen kezde bala ordunan ırgıp turat da, keçegi ustasım aytkan soğukko jetem, Allah'ın korgoosuna koşulan deyt da, eşikке çıksa eşik kapkaranга. Mechitти көздөй бара албайт. Эмне кылат байкуш жаш бала коркот. Мешит алысыраак. Ойлонуп эшикте турса, таягын таянган аксакал тыкылдап келе жатат. Ох, Кудайыма шүгүр дейт. Караса, классташы Ахматтын чоң атасы. Акырын чалдын аркасынан ээрчип алат. Чалга көрүнбөйт. Атам айтып койбосун. Мени атам да намаздан тосуп койбосун деп. Аксакалдын артынан аракет кылып жашынып, мешитке жетет, намазын окуйт. Кайра намаздан кийин аксакалдын чыгышын күтүп, аксакалдын артынан үйгө келет да, кайра акырын жайына жатып алат. Ушинтип күндөр өтөт, айлар өтөт. Bir күн түшкү тамакты жеп, үй бүлөсү ата энеси менен отурган кезде, бул жаш баланын атын Мухаммад деп коелуп, Мухаммаддын кулагына суук кабары кылат. Ахматтын чоң атасы каза болуп турду. Жаш бала жеген тамагын коюп, ботодой боздоп ыйлап баштайт. Atası bala emne üçün ilaysın. Senin dosun bile, birge oynay bile. Bul çal bolsu, taytan bol bolsu, çoğatan bol bolsu. Ahmattın çoğatasıga mınça ilaysın deydi. Bala karap köz yaşını artıp artmasdan, Ahmattın çoğatası emес, ata sen ölsöң bolmok deydi. Ata Ahmattın çoğatası emес, sen ölgünde daha jakşırak bolmok deydi. Bala emne dep jatasın? Öz atаңdan başka biröөнүн çoğatasın. Sırın surayt, balam emne üçün mınday deysin. Sebep ben Ahmattın çoğ atası men ertenki namazga barçumун. Emi kimdin артынан барам deydi. Emi kimdi erçip namazga baram deydi. Al kezde atasında жүрөгүнө bir kanjar sayılganda, sen ata olup bamdatка barbasaң, enem ertenki namazga turbasa, men kim menen baram? Kim meni meşitke alıp barat? Balasın bekem kucактап, balam, bugünden başta meni menen barasın. Atasının, üy bülöğünün, ejesinin, inilerinin hidayet yoluna, bağımdatты kazak kılmasından turup namaz okuusuna, oşol lekezde atasının cemaatka kelüsüne bala sebep boladı. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi jönükö hadis emes. Bir gün mugallim oşonday jaş baldardı katar turguzup koyup, Araplarda mınday kolуңду tut deyta, bayagı menen kolga urup başlayt, tayagı menen. Jaza berem dep başka kılıp. Bul jigitke kelip, Muhammadga kelip, kolуңда suram deyt. Men koluma ura albaysız deyt. Kolуңда suram deyt, ura albaysız deyt. Ne üçün ura albayım? Koldu tos deyim deyt. Siz meni ura albaysız deyt. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ertenki namazı cemaat men okugan adam Allah Taala'nın karoosunda, korgoosunda degen men bağımdatты cemaat men okup gelip siz meni ura albaysız deyt. Men Kudaydın karamagındamın deyt. Allah'nın korgoosundamın deyt. Agaydında koludan janagı tayagı düşüp, Sadaqta ya Rasulallah, o Allah'ın elçisi çındıkta ayttım, men ura albayım. Bul hadis tukkandan kim urmak?